Bwega muno mutegeri wa Weru TV. Itugucokera mwathani nkatho nuntu bwa gutumbithia kairi kuja studio tukweje njega mwathani atuthithiritie. Na ingwetikia mwathani na kwenda kware na bautwi agituritana rutoto rwawe rwarurunka kibya kurabya moyo. Na mbere tutarambiria ki ntumiri yetu narukana kuthoma kuiritana kumakiro tutora mwathani ndingera tujikia kanya kairi tumbe kumucokeria nkatho na kumuromba atwaririe ariwe. Turombeni. Mwathani mwene inya yonthe itugucokeria nkatho nuntu bwa inya yaku mwathani inene igururo tuna bwetu. Bwega mwathani nuntu bwa kiao gikingi mwathani kiraonanitie igururo uturo bwetu watukijithia mwathani kinya kuona muthenya ja narua. Itukwire bwega mwathani nuntu bwa mantu jonthe jara utubangagira mantu ja wita na mbere na tija gucoka na nyuma. Itukwire bwega mwathani kinya nuntu bwa thiria miri irotwete mirine yetu itugucokeria nkatho. Na nandi mwathani umwe tugita kuo rutoto rwaku mwathani. Ndaromba Murungu nikenda mwathani ugantumira tu ndi veso yaku mwathani kwale bora ukwenda ntu baku baigwa. Tumira miromo yakwa na mathone yakwa nuntu bwa kumibarito da kunuru mutheru aranie na bauti twinthe rutoto rwaku rukija mwathani uturitane na utumenyithie njira ciaku na iri twenera Yesu Kristo mwathani wetu twaromba. Amen. Mutegeri wetu wa Weru TV tukwenarua kwenda kucokeria mwathani nkatho nuntu bwa kumenyithia kumpumbithia kwithura ndi aja uju na urari mbere yenu tukwenarua beta wa Reverend Njendiero Kinoti wa Ntongai na oni bethora ndi pastor wa kanisa ya Deliverance rutere na rwa Kithongo. Nengucokeria mwathani nkatho nuntu bwa kumbakanya gaka nikenda mpumba kwaraniria na umwe wenu wonthe uria ukethirwa uria wonthe mutegeri wa Weru TV rutere rwa Meru. Na nande ndendena naro tushitana mantu ja makai ja uria mwendwa kana mwendo waku etherwe na wirigiro bukari uturo na bwaku bwawe kana wirigiro bra mwendo etherwe na bukire ugwe. Love expectation kana lovers expectation niyo kwenda kwariria ntuko ya narua. Na ndingera tuthoma ndene yukuria Isaya 5 kwambirie 1 mwanka 7. Na rutoto rwa mwathani ruga atiri kambwinere rwimbo rwa mucore wakwa rwimbo rwa wendo rwegie munda jwakwa jwa misabibu. Mucore wakwa ni ari na munda jwa misabibu karimene gakanoru mono ararita maiga jara jariku arajurema arajoanda misabibu ira mega buru araka kirengo kia akaria katikati kaju na arathithia irinya ria gukinyangira sabibu ko mundene. Leu aleta misabibu ishiara aletera misabibu ishiara zabibu ende irashiara zabibu ile na nchecho. Na ndebwe atori ban Jerusalem na abwe antoban Juda tweni katikati gakwa na munda jwakwa jwa misabibu bombere ne atia onge ndabwirite kujuthitheria munda jwakwa jwa misabibu. Bombere na atia onge ndabwirite kuthitheria munda jwakwa jwa misabibu. Rira ndeterete jochiara nsabibu injagale ninge yatumire nimbi yatumire jochiara nsabibu ire na nchecho. Ende nande kambwire uria nkathithia munda jwakwa jwa misabibu. Nkatharia rwego rwaju nkatharia rwego rwachu juriwe ni nyomo ngakobora ruthingo ruria rwirigirite jo kinyangwe nkajwirukira jwe kigondo
joteremerwa kana jochawa no makamba na matija migwa jakethagirwa jareku ninge nkagiria manto jateka jorithirie jetuka jorithirie ngai nkarigeria matu jateka jurithirie ngai kaire ne kwethirwa Israeli neo munda jwa misabibo jwa mwathani mwene inya nabo anto banchunda nebo misabibo emethongi iria mpandite eregagira bathithaniria mantuja eota arethera noka bakuragana erigirite bathithanagiria uria kwagirite akigwa no irero bia baria bainyiritwe mutegeri wetu wa Weru TV ntukwena arua kiu nikyo kithomo kira mwathani atwete na ndenda tumenye mwathani kwina wirigiro ari nabu iguru ria uturo bwetu ndenda ku otauria witaga ngugi wina wirigiro no kinya mwathani etherwa ena wirigiro ntukwena arua ndenda umenye uwe mushiari wikete mwana waku skuru uwe ujuketie wachiata into bibingi wajukia roni kenda womba kuthomithia mwana wajukia wayana waichitaniria buru nikenda mwana waku ombo karabwega kwena wirigiro bura wina bu igurira mwana uria na ndira wirigiro baku butumba kuthiro bukionara bura wirigire tabukaraga ukinyaniria nkoro yaku etigagwa bwega kwena mtura wandikite antu bawe bangugi ndira banenkaira ngugi yao ira babwirite kurita netherwa ari na wirigiro buria etherwa na wirigiro bura ni ura babwirite kuthithia mantu jara jaketherwa jaikenaia mubandiki kinya mwekuru ndira muntu akugura mwekuru wawe netherwa na wirigiro kwena mawirigiro wetherwa ina jo kiriwe kuma kiriwe nwetherwa na expectation ina na mono ira wetherwa ina cio ende ntukweja narua ndingenda tumenya atiri rutitoro mwathani rwitwonia kinya tu mwathani urotwete mwanka jojo ya 2017 mutegeri wakwa wa Weru TV ndenda narua umenya atiri murungu urora kwere mwanka jojo 2017 ena wirigiro kuma kirugwe na murungu kuruwa akwenda akwirigirite kuma ntukwena arua na ndenda tuthoma tucoka ndene kiugo kira twarikia kuthoma ntukwena arua joju turithoma mantuja mwendwa kana rava akinaga rwembo rwa muchore wawe na murungu alitumira mungwanano jwa kamunda ga kathongi na agachoka agatumira mungwanano jwa musabibo na akawa interview bie akaugatire kamunda kau kawe kare Antoine rumono na Antoine ari anoru areta aranda musabibo juria aramba kuthi kuita maiga jonthe irigeria bionthe biria biumba obstacles kana binto manyo bi marigeria jara biumba kutha yakirigairaia munda jura jwawe chomba kumba kukuria kirema kemera kithira kibugi na kurikia kuthithio u aita maiga jonthe na juremera na achoka athura mbewira nthongi batu turi arimi batu twita na arora tutanda mbewira twitete mundene oro twitaga nara kwena mbeu kathegwa serious tugata tugachwa mbeu nthongi ira tukanda twina wirigiro igatwa matunda ja mega na biblia twira mturia areta rathithio arachwa mbeu nthongi munda jwa arekira mboleo na make sure akwirigira rwego rwa akuthithia rwego rwa kwirigira rwa protection kana rwa kurigeria kintu kinya kiriko nyomo cia kithaka kana nyomo kana kintu kiriko kiumba gutonya munda na jo kiumba kwenyangia lakini biblia yetwira atiri ndira athithirie mantu ju jonthe arachoka ena wirigiro nkorone yawe areta araka tawa kana araka antwarea kwaregwa kwa gutegera munda ju jwawe kethira kwina gintu
ikombe byakawa anto barabale magamere ibaije ikwethero kwina ikombe bira byakawa mundene nikenda ndera kukwena kulira ko mwere anto bakomba kumenya nyoni nareire itekeja kwenyangia mutegeri wetu wa Weru TV Biblia iretwira atire muntu wareta o warathithia kinya ou ari na wirigiro ati utigintu gigatonya mundene jo kenyangia musabibu juria lakini rĩrĩa arachoka bubutengani arachoka na wirigiro ndene ya nkoro yawe areta arathithia giteri kiraga gukethera nyomwera ciawe na thiira divai na areta arakithithia lakini Biblia iretwira atire ari na wirigiro ati na ndita mutujo mwega na itita maiga jara yarithite buria jaringirigiria kimera kira kiumba gukara bwega ende nyumene akija guchoka arethera arathithio ntu buria kimera kiu gikomba kwithwa gikari bwega nekira rwirigo na chokana na thitherie kinyamo gya kurira gya utegera na aria jaura wona kwa prison gukari ora wikarwa kinyamwara kira gitaga askari akarunga makamenya era na aria askari kethelo kumake security kana kumake sure kana gutethia kumba kuona umuntu wothe matira kuthithika na ugategate kanchera ya kumenyekana arathithio lakini Biblia twira atiri arachoka ararigara muno mwishone negere kurigara muno nonto nare na kweregera gukwega after guitango yonde athithetie na Biblia iretwira akurekia egita ryo kinya ria kukethancha bibo ciawe arethera antu akethancha bibo araketha iria ciena nchecho arethera imetongu uria utari wirigiro na bwawe na arauga woni na atankadithia lakini mbere tutiramenya na atakadithia ndenda tumenya atire ote mundu ethero agitango ge itina wirigiro Murungu uria utumenyerete Murungu uria kwete mwanka jojo na mwanka jojo jurathirire umenya kwina mantu ya Murungu arendaga wothithie kwina mantu ya Murungu arendaga kuona kiri ugwe ugwa kukiriria na kwa moyo ugwa kukaria wethero wena afya mwere gitare onthe ugwa mwathani agokaria akwebya kurana bya kunywa ugwa mwathani agokaria na akwirigire kire anthu bonthe kwina mantu ya Murungu akwirigira kuma kire ugwe mwanka jojo 2017 na mwathani agokwa mwanka jonge imi mwathani erigirite kuma kire ugwe imi mwathani akona kuma kire ugwe dukwena aru ndenda umenya atire mwathani aina wirigiro na very positive kana aina wirigiro bubwega bwa antu bara bonthe abanyerete na akaretie Biblia itwira atire akurekia kuthithia mantu jonthe na arathithia kethiiro kya ndibei areta kugira kuthura nchabio ciawe ona imbirio Biblia itwira arakwita arethera ora gukari na araona mesabibu wewe ararigara muno araumara areta kira atori bawe araboria babu atori ankwenda naro bombera gategate gakwa na mwenda wakwa ayoka munda kau na kinya musabibu jara mpande tere iminta vitheria nike na mbona kenda jochi ara matunda jamega lakini Biblia itwira akurege kuwo na arona otiansa utoma komwanse ngani ya komokonivizie mwera atire yani kinotirekira lakini Biblia itwira arakuthithia mantu jonthe na etagicwaga ichokio aichwaga gichokio imbia athithitie kana imbiongo atathithia nikena mantu ya karabwega Biblia itwira akurekia kwaga ansa na ugera woni na ndene na chokio arauga ntu buranka thithia na ndi woni ndenda wita protection irambe kireta ya rwerigo ruru ndunange ndekeria nyamuche kethaka itonye ku ikinyange na chenyangie na gujoka ngwate matu gutenga yekaurira nto ukaire mwenda wakwa mwanka jojo ya 2017 jora mwathani atwete na twethero twina resolution sira twethero twina chocha mwanka
Ndenge ndo menye ugwe mwanka jojore amurungu ro kwera mwanka jojore imbi expected kiriwe aliwa kamunda karea ne anto ba Israeli barendete mono na barama karite menyaira batu tuli anto ba murungu natulira yambura murungu natuyaga rugo natuyaga kinyama wega ya mainge tutumba kujatara uturone bwetu na mwathani ali na expectation ya kuona tugichiara matunda ya mega aluga anto bako ba Israeli ibaregete ku karabwega ibaregete manjera mbirigirite kirigo imatunda yari kujo murungu akwirigira murungu ari mustari na jo ari ke gutwera mustari na jo tantatu na mugwanja eriuga etegerete kuona akikithithikana antu bawe baraba mwije bare bagutuma akiethero akithithika lakini itakuonekana challenge na mono ntukwe narua muthikiria wako wa Wero TV ate mwathani kwina manju ira kwenda kuona kireba utwi na kwenda kuona wendo bwetu kinyabu kionekana ome bugituma mwathani endekana na kwenda kuona batwe tukithithia haki Mungu na kwenda kuona batwe tuke murungamira kinyana aria abwire kurungamirwa eregirite tu murungamira Danieli na kabashikana bashendira kana bamishaki tukethirwa batwe itumuretera down mwathani kwina expectation yena cio akwenda wikumiria bautwe kwina mantu mwathani akwenda wikumiria kire bautwe na kwenda kuona batwe tukirungama Jora po wakuga utigintu kiumba bathoranikia na murungu antu bakuwoko na conviction barabe na usawishi bakumenya gutigintu kia bathoranikia na murungu ende ntukune naro murungu atuthiria mantu jo ya mega jonthe aritaka kuona mantu ya mega jara aritaka kuona ontu buria atituthithirite kenda tumba guciara matunda akaga ataka Yesu Kristo aritana mutana wawe nontu bameya jetu tuthangika athangika na arathangika mono nontu bwetu kwa uendo betu ntukwe narua mwathani ena expectation ndendo menya mwanka jojo 2017 murungu kwe mantu jara kwenda withirwa najo otora mwekuru etherwa ena expectation ena wirigiro kana mukuru etherwa na wiriro kana muciari etherwa na wirigiro na ana bawe uno murungu ali na wirigiro na bautwi murungu anatagete na kwina mantu jara murungu erigirite tuthithie na erigirite tuciare matunda ya mega na erigirite twithirwo twitumaga murungu akumike uturo na bwetu imagita nyangana tukumithagia murungu na mirere atwete ina afya njega na afya njega tureta kwina ndomuru afya njega tureta kuthithia mantu jange jara je kinyume mwathani na erigirite mwire jojo akwete kinya afya njega ithirwo ere mukumithia kwa muthikiria wako ntukwe narua murungu ena wirigiro ntukwe narua ndinga nyawo wira mwathani ri mwanka jojo mpete ya 2017 mwathani nato kwenda na oni imbio ngo mbomba kuthithia ndikenda mbomba gukenia nikenda utikambirigurire protection utigaita protection yaku daundi na ije kinyarire area mwathani ndende Saburi 51 arira mwathani amwira ito murungu ukarekeria mwathani yani presence kana withdraw waku kwithdraw kirama na oni ukandekeria mwathani kumbebera nontu na ije ugwati na mwathani utiumba kuthithia Musa ne waija akera mwathani amwira oni watutumira muraika kethira ugwatithania na bautwi ukambira oni mite kwithira ko mwathani kurutura na bwaku ikureta favor ikureta kwenderwa ikureta gukira ikugutuma mwathani athithia kureta kinya murungu athithia mantu ja manene utura na bwaku kwithira ko mwathani kure na mndora wetawa Yusufu ndene ya nthiguru ya kombo murungu amwetheria munene kwa kwithira ko mwathani kwa gitumi mono leka mwanka jojo 2017 ukareka nthiguru ki uria mwathani na atwa kwenda na uri na ibiye mwathani agakutetheria murungu kwena mantu akuthithirite ja maingi uturo na bwaku na nakwenda ugwe withirwa nawe ukiciaraga matunda ya kumithia mwathani murungu te aibika no muture bwaku ni nyera kwete murungu na kwenda kuona mwanya uturo na bwaku nikenda baba ingi bakomba kumwenda na kumutumikira kwa muthikiria wetu wa Wero TV ntukweje ya narua ira mwathani atunenkerete challenge na mwathani otwekera ngorone chietu imbi mwathani ukwenda thithia nikena mbomba gukenia imbi mwathani ukwenda kuthithia ndene anje yakwa
nikenda mbomba o Kenya ikanyagari ko mwathani mbomba kunenkera uturone bwakwa ingogere ko mbomba kuthithia uturone bwakwa ikethirwa mwathani igagukenya mwanka jojo Murungu nikenda wendelea kumpa ukaria bwaku nikenda withirwa ri murithi wa nkoro yakwa nikenda withirwa menyerete maisha yakwa ko muthikiria o undu kurore ntukwena arwa umenye o mucho gwena expect gwena wirigiro mwathani ari nabu bwaku mwanka jojo uwae mukurunja na mwekurunja na ndunyo mwera kwena wirigiro bora withero kenda anje kwikara na ndira buntu bora butu kinyana ira ko kujaga nkoro ko wiromba rya kwa ntukwya narwa ni ati mwathani atutethie tumenye mwathani ndira agaita nkoro akathura ne untu batu tutumukenia akathithia mantu jaja akatwitera protection yawe na akaturekereria nyoni cia nyamu cia kithaka ciumbe kuthira kiru bautwi na no merimu ekeja no nduti protection na manjia mainge ya keja uturone bwetu kwa we muthikeria wetu wa Weru TV ntukwya narwa mwathani na kwarena bautwi ati kwina ubura Murungu akwenda tuthithia mwanka juju tujuke ikanya tuchule Murungu ro twete inya na ati akwenda na mwathani atutharime kwa tugita na mbere ndinge no menya uwo chiuria e challenge ntukwya narwa imbio Murungu akwenda na we wao kwete moyo na utemami ya baraba mami na mwathani akutharima ndinge na tujukia kanya turombe na imbi ukithugana nyanda toy Murungu agete na mbere kwaranine na ugwe na ukomba gwichokera mathugano jaku nikenda ukamenya Murungu na gitumi na ugwe ndinge na turomba baba mwathani umwega we utwendete na wendo bunene kuteguo tuthithiretie mwathani no tuthithiretie manzo ja manene no twete mwathani kinya mere mega no twete mwathani inya ya mere no tutharimite mwathani na bionthe bira twendaga bya kurana bya kunyona bya wikira no tutharimite Murungu mwega na mantu jo uthithite jonthe Murungu nikenda nyumene tukomba kurita ngugira mwathani ikethirwa ge ukumithaia maicha jetu jamenyerete mwathani ya musabibu joria nikenda mwathani Murungu akenya na Kenya matio Murungu akenya na Kenya tukomba ukenithia na gutuma ritora kuri kumika uturone bwetu ntukweje naro mwathani tukuromba uturekere naro mwathani tutumbita ukenya na mitire yetu na njirene tutete njirene ciaku turekere mwathani na twaromba mwathani tujuke challenge yeye entukwya narwa tukomba guguchokera na guchiara matunda jana jagirite ibega mwathani no ndokathe manto manene no gatushokaneria kaire oritonera Yesu Kristo mwathani tutwaromba amen.